mane be bontate ebe ka moga mono mohlomong re tlang phomola leleleng ebe re tlo tla re kenya tšhelete kaofela so thapelo ena ha e kgaotse. Praise the Lord. Bonyana re nke boikarabello ba thapelo go na le project tse kgolo tsa mehao di-plan tse ngata tsa ntate modimo so bonyana re nkile boikarabello ba thapelo ra tseba gore ka thapelo mamati a tla buleya ka thapelo bohlale bo tla ba teng favor di-connection ntho ngwe le ngwe e qala thapelo so ha o sa tsebe na o etseng qala ka thapelo ntho ngwe le ngwe e tla buleya. Praise the Lord. Ke ne ke ruta ka ho phela ka hodimo maikutlo last week ne le ka bohlokwa ba mesebetsi bekenyane ne le ka di-issue tsa ka hare fa bekenyane le sehlabelo tsatsing lena ke ruta ka ho hlola bowena, conquering yourself. Praise the Lord. Be a letso swing ha o le motho wa mme go mogadi ha o le motho wa ntate go moya ke moga wa modimo ke tsotswe ke modimo ke ngwana mo mogana Jesu ke tsamaya ka botlalo ba ponahatso ba matla ba bohlale ba bokgoni ba kutlwisiso ya mora modimo gona jwale ke fetisa mohlodi dinthong tsohle ke seo be le reng ke sona ke na le seo be le reng ke na le sona ke etsa seo be le reng ke setse ke morena ke mopresta ke moemedi wa mogana Jesu lefatsheng. Amen. Right, I'm teaching about conquering yourself. Ke ruta ka ho hlola bowena. And e tlo bua ka Sesotho, right? Amen. So tabena Sesotho e tla emisa ena hofinyana. This thing of Sesotho will cease Wana ha very qala soon. jolo ka tlo bula blomo ke bula Durban ke bula kae ha ke preacher tabi preacher ga sekgowa ba bloka di branching ka puo tse fapaneng. When we open up the branches in South Africa, I'm going to preach in English. So se ke rute ka sona but neng ke tla fetola go tla be ke tlhaisitse di branch tsena kaofela tse ke di linkang. Praise the Lord. Tate mo go tla le ga wa moela not. Right, ke bua ka ho hlola bowena. I'm teaching about conquering yourself. But Thessalonica ya hlakisa go motho o ka golo ditharo. Thessalonians makes it clear that a person has got three portions. Ke moya It's a spirit ona le kelello that has the o mind phelang ka ga mmele wa nama le that's mane. living in the physical body. Jwale ha o pholoswa When you get born ka o again, phatlalatsa go Jesu ke by morena. declaring Jesus that is Lord, Motho eno ka hare this inner man, moya wa hao your o spirit, tswala is bobedi. being born again. Bebele re o The mmopua ye Bible motjha says you are a new creation moyeng wa hao. in your O spirit. so le morena. You are now a O morao wa king. Modimo. You are a son of O God. You mopresta. are a priest. Tsena di etsetse moyeng wa hao kaofela. All these things have happened in your spirit Ha o tswalwa botjha. when you are being born Bebele re anew. o so le mmopua ye The Bible motjha. says you are now a new E creation. re mosebetsi ona o tswa ho The Modimo. Bible says this is the work of God. Empa jwale o na le kelello. But now you have the Yeo mind. bebele re ngwe ntjhafatse. The Bible says you should renew it. Jwale re na le motho eno a ka ntle. Now we have this outer Ya man bitswang nama. that is called flesh. Yeo bebele re re mo The thagise. one that the Bible is telling us to Le crucify him ditakatso tsa hae. and his lust. Motho ha o hlokahala When a person o dies, tswa mmeleng wa nama. you get out of your Monna wa physical body. moruya le diheleng. And the rich man, while he was in O hell, na ntse a na le kgopolo he still had remembrance ya bophelo ba e lefatsheng. of his life O on na earth. ntse a na le maikutlo. He still had emotions. O na utlwa go nyoruwe. He could feel that he was O na utlwa thirsty. go wa tjhesa. He could feel that he was So ene burning. ntse le motho a feletseng. He was still a full But person, a le boemong ba moya. but he was in a spiritual Empa realm, ntse a na le kelello ya hae. having his own mind. So le wena Even yourself, o moya you are a o spirit na le kelello that has the mind o tla dulana le kelello le boikutlo. that will ever have the mind, even emotions. Mmele ona nama o tla tswa ho ona. This physical body, you live Empa o it, tla dula o phela but you'll forever live semoyeng. spiritually. Jwale Bebele ya hlakisa. The Bible is making Hore it le hoja re clear that pholositswe, much as you are born Re again, tlameha re thakise nama ya rona. we should crucify our flesh. Paulo ka ba Korinte 9:27. Paul in Corinthians 9:12 O re says, ko tla mmele wa he ka. said, I beat my Ko body, etsa lekgoba I make it my hore slave, e se re ha ke reretse ba bang so that when I preach to others, ha ke fumane nna ke se ke beuwe ka thoko. I may not profit nothing. So I may profit o na nothing. utlwisisa hore He understood le that hoja ke bile nako e telele tshimong mona. much as I have been long in this Batho field, ba ngata ba pholositswe ka nna. many people got born Ha again nka through me. tlohela nama ya ka fela. If I can live out my Nna ka flesh, fumana se ke tswile tseleng. I might find myself astray. Ke reality ya mmele wa nama. That is the reality of the physical body. Nama ena re nang le yona ena This flesh that we have ke nama le masapo is just the flesh and bones le madi. and blood, Empa semelo sa yona but its nature
e bitswa semelo sa sebe. It's called the sin nature. So motho ha o pholoswa When you get born again, ke moya wa hao o tsotsweng la it is your bobedi. spirit that is born again. Nama ha e so tswelwe la bobedi. Your flesh is not born So again. ha o ka tlohela nama fela If you can just leave it, o ka fumana o pholositswe you can find yourself being born again, empa o ntso o phela jwalo ka motho wa but kgale. living like an old man. Jwale o ele hloko hore You should be aware batho ba bangata that many people, ba hlotse mebuso, they have conquered ba the hlotse government. dintho tse kgolo. They have conquered big things. Bibeleng ho thwe batho ba hapile dinaha. The Bible says people have conquered the nations. Banna ba ka mo Samson People like Samson, o bolaile batho ba sekete ka mohla wa tonki ya le mong. he killed 1,000 people with the jaw of the donkey. Bo Dafita David, o bolaile Goliata. he killed Goliath. A etsa mesebetsi e matla He for ntate did Modimo. mighty works for God, Empa ba hlotse ho hlola bo bona. but they failed to conquer themselves. Wa bona ntwa e kgolo ya modumedi. You see the greatest battle of the Ha se believer. ntwa ya hao le matemona. It is not your battle with demons. Matemona o kgona wa leleka. You are able to cast out demons. Ntwa e kgolo ke pakeng tsa nama le moya. Your greatest war is between you and your flesh. Satane Bibele re tseba maqiti ya hae. The Bible says you are aware of his devices, Empa nama o ke go kgona ho e leleka but we. you cannot cast out your flesh. Ke karolo ya hao. That is part of And you. ntle le go rutwa o e thagisa. Unless you are being taught how to crucify O le it. moruti kapa o le mophuthego. Whether you are a pastor or you are a O tlo congregant, dula o fumana o kene dikandaleng ka mora you will dikandaleng. find yourself in a mess after a mess. Ee, ha se go ga rate ntate It Modimo. doesn't mean that you don't love Empa ha o God. tsebe o tlaola It's nama. just that you don't know how But to mohlomong control ha wa your flesh. rutwa. Maybe you are not Hobane ha taught. ke ruta ona jwale. Because now when I'm Ke teaching ruta ka matla. and teaching with Ke mind, gale masebe. rebuking sin, O nka qeto hona ho. you take the decision Hore right Ke and tlo there tlohela 1 2 3. that I'm going to leave out this and this. But o tlo fumana o faila But hangata. you find yourself failing Hobane many a ha o times. tsebe na o Why? hlola jwang. Because you don't know how to So overcome ke it. ge ke mona. Here at church, Ke mo o rutwang. that is where you are being Hore na taught nama o e thagisa how jwang. to crucify your Hobane flesh. nthwena e di a di-giant Because ena. this thing bring down the Ha e giants. tsotele na o It tlotsuwe doesn't hakae. matter how anointed you Ha are. o so bone bahlanka ba Modimo. You find the servants of Ka God mora lemo tse 20 ya boruta kaofela. after 20 years of pastoring. O kwa sa re ka nnete ke hloka ho ipolela. Said, now I need to confess something. Ka nnete ke na le bokeye bana Hey, beso. hi. I think I'm homo. Di a etsahala ntho These tseno. things are happening. Di sia batho ba ferekane. They leave people Hore confused. jwang motho a Said, tlotseng how? hakalekale. How Di come? ngata. There I are mean, so many things se di that tla are ngata happening. dikandala hona jwale. There are so many messes Interneteng, around ha e sa le in ntho e the tshosang. internet. It's no longer something that is scary. E ne tshose ka nako tsa nkgale tsa bonna di jimiswa ka kgale kwana. It was scaring long time ago. Ba rona tjena e se le ntho ya mehleng. But now it's a daily bread. So a bona hore nthwena ke Bethlehem ena. You can see that this is a battle. Nna ke nana 15% fela I think that 15% ya badumedi. of the believers, Mohlomong ke bona ba fumaneng tshelo la ho hlola nama. there are those that have got the revelation of how to overcome their flesh. Nthwena e bitswang flesh This thing that is called flesh, ke ntwa e kgolo ya badumedi. it is the greatest Ene battle of ba the bangata ha ba believers. And tsebe many believers hore na don't know ba e hlola jwang. how to overcome Le the flesh. pulpiting mona batho ha ba tsebe. Even on the pulpit, people Na ba e don't hlola know jwang. how to overcome it. Hona tjena o utlwa ngwane no wele. When you hear that someone has backslidden, Le wena o halefa ka nama. you get angry with Jwale the flesh. ha o wa mo correcta mona wa mo goba. When you want to correct that person, you just destroy that person. Wa lwa ntse tsebe na e hlola jwang. Because you don't know how to overcome it. Ke re ke mona ha se mo go tlo condemn mona. Here at church, we are not here to Ke condemn mo you. tlo rutwa hore na This is where you are nama o e going to be hlola taught jwang. how you're going to overcome your flesh. Mesebetsi ya nama Bibele re The pepenene. Bible says that the works of the flesh are obvious. E mengata. There are so many. E bua ka bohlola, It talks about ka adultery, botawa, drunkenness, ka bonyollo, gluttony. ka ho kgala, Yes, gluttony. Ka mona. Lusting. You are jealousy, envy, envy, you are envious, dikgauano, strives, Diphapano. divisions, a ke botabana. homosexuality. Kaofela. All these Ke things, mesebetsi ya nama. they all are works of flesh. And o tla fumana hore motho e mong You'll find that someone else o nahana o matla hobane thinks that they are powerful because o ipapisa le motho e mong. he's comparing himself with another So ha person. wena o fumana hore ha o sokole boemong bo itseng. If you find that you are not struggling in this kind of a place, A se hore o e hlotse nama. it doesn't mean that you have Hoba o overcome ka the fumana hore flesh. hona le nngwe e o hlolang. Because you find that you are struggling with other areas. So ntho e ke lekang ho e tjho. What I'm trying to say is, Ko ga ke batle hore motho a supe e mong ka monwana. I don't want you to point at Hobane others, hona jwale
Because now, ha re bua ka botabana mohlala when you talk about homosexuality, atjhe eno no e batla e le spectacular haholo that one is much spectacular. so ka mantswe a mang In other words, motho a tla mono e le motho wa mme a apere jalo ka motho wa ntate when you see a woman wearing like a man, kapo ntate a apere jalo ka motho or wa a mme man wearing like a woman, kaofela batho ba mo sheba jwang jwang everyone is going to be looking at that hobane person bona ba sa sokole ka ntho eo because they are not struggling with that. but ke batla ho tsebana ke ba bakae ba nyetsweng ba ntse ba ipolokile na I want to know how many of you have got married yet you are So, still, ntse le tshwana. virgins. We are still hobane the tate modimo e same. beile leveleng e le nngwe ntho eno Because God has put all these things at one level. a wena mohlomong nyetse o ipolokile Maybe you got married as a virgin, na ha o sebe na but are you not a gossip? ha ona mona Don't you have ha ona jealousy? boikgomoso Don't you have a di leveleng e le pride? nngwe kaofela All these things are at the same so ha level. ona ka emang a supe mong ka There is monwana no one that can O- stand and point and point to o others bonana o betere and think that you are better hobane wena because o sa yourself, tshwane le motho e mong you are not the same as that person. ha o tloa tabeng ya nama When it comes to to ha flesh, ona motho e leng champion there is no champion. kaofela go hloka ho ikokobetsa ho All ntate of us, modimo we need to humble ourselves And before then the Ntate Lord. Modimo, And God o re fa mohau kaofela giving us the grace, e le botabana being a le homosexuality, botawa, e le drunkenness, bofebe adultery, kaofela, fornication, Ntate all Modimo. of these things. o re fa mohau God is giving and o us re thusa mercy kaofela and is helping us, but all ha of eba o us. nana o tlo ema wena But if you think that you will o stand nane hore ai nna ke betere hobane thinking that you are better ke because etse one. you are not doing that ho na one, le nngwe hape there is that other e tla tla thing yo shebile ka mahlong that will confront you. ntse re le mmoho Are we together? so ke bua ntho ena hobane I'm saying this ke because batla hore motho e mong le mong I want every one of us here, ho tloha ho nna from starting from ho me ya ho motho a ka morao ka to mane the last person, a itekole you should examine a yourself bone gore na o hloka thuso kae and see where you need help. o se ka bana na ke betere ho feta nyeo Don't ever think that you are better ke than re any nama ha other ena one. champion I'm telling you, there is no champion for nama ha flesh. ena level It doesn't have ha a e level. kgetho gore na o hole ha It kae doesn't matter how far you have gone. ntle le hore o rutwe Unless you are being taught, e tlo o sokodisa we are going to struggle with it. ha ona ntho ga yona o so pholositswe nako e It telele doesn't mean that you have been born again for long. nama ke ntwa ya mehlena The flesh is the daily hobane battle. re pholoswa ha re pholoswa Because when we get born meya again, ya rona e tswalwa botjha our spirits are getting empa nama new. ha ya pholoswa But our flesh is not nama e new. ntse na le memory The flesh still has memories. ntho tse bang o no di etsa pele o Things pholoswa that you have been doing before you got o born ntso kgona again. ho di hopola You are still able to remember ebile them. o ntso kgona ho di lakatsa And you are still able to last after them. jwale ntle le hore o rutwe na o e hlola jwang Unless you are being taught how to o tlo overcome fumana it. o tlo fumana o bue jwalo ka moapostola paulos You are going to talk like Apostle Paul. o re paulos ha a bua When Paul speaks, he says, mona ho bua moapostola paulos ka sebele here is Apostle Paul speaking himself. o re ha a bua He says when he speaks, ka baroma chapter 7 verse 19 Romans o 7:19, re tse lokileng tseo ke ratang ho di etsa ha ke di is etse it the good things that I want to do, I don't do them. empa tse mpe tseo ke sa rateng ho di etsa ke a di But etsa those things that are bad that I don't want to do, I do ha them. eba ke etsa seo ke sa se rateng If I do things that I do not ha e sa like, le nna a se it's no etsang longer I who's doing empa them. ke sebe se ahileng ka ho But nna it is the sin that is in me. jwale ke fumana ho le tjena But I find it like ha ke this. rata ho etsa tse ntle When I want to do ke good, etsa tse mpe I do bad. bothong ba ka ba moya In my spiritual ke being, thabela molao wa modimo I rejoice in the law of the Lord. empa bothong ba ka ba nama But in my flesh, ho teng molao o sele there is a different o law lwantshanang le molao wa kelello that ya is ka contrary to the law of my o heart. nkenyang ditlamong tsa molao wa sebe That is bringing me to the bondage of the sin, the law of o sin. teng bothong ba ka That is in my nature. ke motho ya soto hakakang ke mang ya tla ntokololla boemong bo nkisang lefung Who will deliver me? Who will redeem me from this? o re ho lebohuwe modimo ho lokeuwe modimo ya re lokolotseng ka jesu kreste morena wa rona praise the lord Praise be to the Lord that has redeemed us through our Lord Jesus so ho na Christ. le solution he There is a solution ho kreste in Christ empa o Jesus. tlameha o e tsebe But you should know it. ha se ntho automatic It's not automatic. ha se gona thing. jena qala ke rute kgatlhanong le sebe It's not like when I preach against sin, ha o qala o nka qeto fela when you just make the decision, o tla ifumana o so se you'll tlotse find yourself overcoming o it. tlameha o tsebe system ya ntate You modimo should know God's system ya o beha
nama tlasa maoto a hao of crucifying your flesh. jalo ka o la wa ithuta system ya ntate modimo Like you have learned the system of ya God, hore na re pholoswa jwang of how to be born ka o again dumela pelong tsa rona by believing in our le o heart phatlalatsa ho Jesu ke and morena declaring that Jesus is go na le Lord. system ya hae mmusong wa There hae is his system in his kingdom yeo re hlolang nama ka that will yona overcome the flesh yeo with. ntle le go o e tsebe Unless you know it, o tlo dula o imakalla you are going to condemn gona ke yourself. entse jwang Said, what have I ke done? batla ho etsa ntho modimo ya batlang I want to do something that God empa wants ke me fumana to ke do. dula ke fumana ke entse But ntho I kgahlano find le yena myself doing something that is contrary to ke him. maaka re ntho eo o buang ka yona ke a e tseba ntate Who moruti can say, phamisa I letsoho know what you are talking about, Pastor? ke matso a mangata There are so many hands. gobane ha o qeta o pholoswa Because after being born o again, tlameha jwale o kene sekolong you have to go to school sa o rutwa ho hlola motho enwa ka of ntle knowing how to overcome this outer man. o tloa mona ntate Otherwise, o tla poqa you will struggle. o tla poqa You will struggle. e mong o so bile o na le ba dumelang hore ntho ena ha e hlolehe There are those people that have believed that this thing cannot e overcome hlile it. ntho di tjena Things are just like this. nama ya kgona hore e thagiswe e It kokobetswe is, it is possible for the flesh to be crucified Empa and to be o tlameha suppressed. o tsebe But you should ke know. yona ntho e ke tlo o fana tsatsing le This is what I'm going to ka teach you, dintlha point by point, tsa gona o kokobetsa nama jwang on how to suppress your o flesh. tloa mona ke itse e tla ba scandal after scandal After, scandal o tla ifumana o entse ntho e tjena o entse ntho e kana o entse ntho e kana o tswa thapelong o entse ntho e kana you'll do big things. gobane o tla utlwa gore are ntho e tsalang batho ba batlang althakgolong mmogo Things that happen to people who are coming for altar call, ba re ke tlo pholosa tsatsing leno that they're saying, I'm going to get born o again fitlha ka today. pele o fitlha inela o morena jesu He comes forth and gives himself to Jesus. ka mora mono nana gore a ke qetile Afterwards, they think that they are done. e be jalo ya training center man And then you go to training a center. mo no gutla le malakabe ntate After training center, you are on fire, a kolobeditswe ka moya o being halalelang baptized with the Holy a Spirit, gona o profeta being able to prophesy. and experience eo And that experience, ke nnete hle wa tseba gore that is true. ntho ena modimo ke nnete This thing of God is o reality. nkile dikano tse matla hampe training He has center vowed so many vows ga ga ke sa gutlela that morago I will no longer go go back fitlhela ke mo tshwara ka up letsogo until I hold him. with nke his ka ba ka hand. tsekela morena I ho will ha never go back. jalo o hae mane Now he is at home. o ntsa a beya ntho tsena tshebetsong tse a di rutuweng He's putting into practice this Wa thing that rapela I've been hoseng, taught. In the morning, wa he's praying, khumamela worshiping, o mametse voice of God FM listening to voice of ko go God. monate ntate Everything is just so o smooth. bina I'm a new creation I'm in Haje, my new o bina it was a happy day when I was born again ho monate It is so o nice. bophelong bo botjha jwale He's in a new and life. relationship wa le morena ha e doubt ba ke nnete jwalo His relationship with the Lord is not doubtful because it is just like o that. experience dineo tsa moya o He halalelang has training center experienced the gifts of the Holy o rata Spirit. kereke ena bo e ntšha ena He loves this new kore church. e ka go phela cloud 9 o kela o kwa go ka go pholosa It's like you are on the cloud nine. nna ke na le 25 years ke pholositswe nna I'm 25 years born but again. ke a gopolana ne ke ikutlwa ba nqala go pholosa But ke le I mo di still 13 remember how I felt when I got born ntho again engwe le at the nngwe age of ntate 13. kore ne ka ke phele lefatshe mone It just felt like I'm no longer living on jalo earth. wa makala And then you get marveled fumana gore gona ga ntsa go ya kerekeng mane when you go to church. ga go a feta leitlho se le tsekile Yeah. ke pholositswe When ke you pholositswe just pass, you just look and look. o na sa lebelela I'm ntho born jwalo again. He didn't think. motho e mongwe a fana ka he did bopaki ka such a thing. kerekeng When someone is giving the o testimony, utlwa mona o nyoloa or you feel the jealousy just ipotsa gore rising ntho e within tswa you. kae jwale It's like, ena where is this thing coming from? e mongwe a ntse a bina mane a kgumamela worship teaming When someone is worshiping in the year, leitlho lena o bona gore ga le sa pholositswe ka mokgo le shebileng ngwaneno wa batho wa ipotsa go etsala jang you ask yourself, what is happening now? a kere e ba surprise o baneng It o no is a surprise o no that- nagana gore o qetile because you thought that you are done. bale o fumana gore batho You le ba find that bosiu even at night, o ntse gopola ntho tsane tsa gale you remember those things of old, and motho e mong jalo wa ferekana and someone gets confused gobane o nagana o qetile because they thought that they were e be o done, qelela o ikutlwa le molato and you begin to feel guilty, e be ne nngwe fumana a sa entse ntho ane gape jale a and gutle you find yourself having done
done that thing and you O come ikutlwa a le back, molato a le mobe. you feel so bad and so guilty. Hobane jwale ka nnete ke pholosiso jwale. Now I'm born again. Ntwa e qadile. The battle And has ntwa begun. eo, And that ntle le battle, go rutwe, up until Ah, you ba are being banye a taught, ba dia ntate. and many are ba falling. tswa kerekeng mona. They leave church Hobane jwale o kwa ga ke bone thuso ya hore because they don't see any ke nne ke help tla ho ntate of Modimo. coming to E God. mong o na ntlo ene ke bona ha sa tla kerekeng nako e telele. And I have seen the other one left church for a long Hey. time, Mara tjhelete e ntse ke ena ya Ah. mashome jwalo. but he or she still tithing. So tsatsi le leng ka mmona. And the Kai, other time I ntate, saw him, ha ke said, sa o bona said kerekeng. that I no longer see Ba your ntse mo church, fumana tjhelete ya hao. but we still get your A re ntate money. moruti. Said, Ha ke nahana ntho tse ke di etsang Moqebelo ke utlwe ke tshaba ho tla kerekeng Sontaha. whenever I think of the things that I do on Saturday, I'm afraid to go to Ha church tswa on training Sunday. center a sa nahana hore KFC ntse le jwalo. He never thought that the KFC is still Kapo the ke same. Nando se nama o tla e bitsa ntho e You batlang. know, Galitos, jwalo jwalo. Jwale batho bao hobane ba itswa. People get, they backslide because they condemn Hobane themselves. moya wa hae o so phela ho morena. Because his spirit is living in God, Ene wa tseba alive hore in God. morena ha a rate ntho tsena. He knows that God doesn't like all But these ke bona things. ntse ke di kgalla ntho But tsena. I lust after them. Ene ke lekile ho di lwantsha I empa try to fight them. ke fumana se ke kgutletse ho But tsona. I find myself in them. Jwale ke utlwa se ke sa thaba And hobane now I'm no longer ka happy. pelo ya ka Because with my ke batla ho heart, serva ntate I Modimo. want to serve Moya o wa God. batla. My spirit wants Empa to serve nama ya God, but fokola. my flesh is weak. Ke experience ya bazalwane ba bangata. This is the experience of Bon. many believers. Ha o bona hona tje ke re ke qadile kgale batho ba pholoso ba le bangata but e ntse e tlala ka mokgwa e tlalang but e sa pipite tjena. When you see a church being full but not being overflowing, Wa tsana ko baneng you know why? ke nama. It's flesh. Ba bangata ba ntshwe ke condemnation. People left church because of condemnation. Hobaneng ha bona hore ke di entse When you see that, ha I've se le messed hore wa up, itjwetsa hore ha ke sa tla kerekeng. it doesn't mean that they are telling themselves that they are no longer going to Wa church. nyahama. They get discouraged. So neng o tla ba sa e tjhakela. Sometimes they will visit Neng e o sa itwela hae. and then they will end up sitting at O home. bue le bona batho. Ha You ba should bua talk nnete to batho. people. Ba tla o If people bolella. can tell you the truth, they will tell you. Struggle se seholo seo batho ba nang le The sona. greatest struggle that people have, Ke ntwa kgahlanong le nama ya bona. it is the battle between them and their Ha ona flesh. ntho e nyamisang batho ho feta ntho eno. There is nothing that can discourage people like that. Yer se ke entse hape. I have done that thing again. O tlo bona hore batho banana ha se hore ha ba rate ntate Modimo. You will see that these people doesn't mean that they don't love E God. utlwisa bohloko yona ntho eno. It hurts. E That mong thing. yena fela ema betheng mono fela o santse a kopa tshwarelo. And the moment you wake up, you are asking E for seng ha a forgiveness. tsoha ha ema betheng. Jwalo. O santse ga o ntate ntshwarele hle. Ntate, I've Empa o done it ifana again. ile hape. I've done it again, Lord. Jwale neng o ga tjha ke bone na molemo ko Said, feng. I don't see any use. Ke go a so kenye le skipa o santse Even before you put on the Hoi, ha e t-shirt, lale, said, mongadi. "No, I don't know why." Ke re ko bolelle ntle le hore o rutwe tsela o hlola Up nthwena. until you have been Ke- taught how to Ha overcome ona this. mohlang o There's tla never a time fumana that you'll find takatswana maesenya metsi. that lust of the flesh O disappearing. tlameha o rutwe ka lentswe la ntate You have Modimo to be taught through the word of hore God. na nama that yena. How O e this hlola flesh, how jwang. do you overcome this flesh? Praise the Lord. Amen. Ke mang tsa mametse phamisa letsoho. Ke mang a thufetsweng? Okay. Ke batla hore re qhaqholle taba ena. I want us to explain this thing. Ba bang ba re ntate moruti o so le open o ga o so le moholo tjena. Said, now you are open. When you are old like this, Ko you are bane not open. experience ya 20 years kaofela e nthutile ntho tse ngata. It's because the experience of 20 years has taught me so many things. Le buka ya pono o tsamaiso ha ke ngotse ke le mo di 22. Even the book of rules and regulations Ya kereke ya rona. of our church, E tjhentjhile ona tjena. it has changed Ntse now. re ngotse dinnete tse tshwanang. We have written the same truths, But se ke di beile ka tsela e fapaneng. but I have presented them differently. Hobane 20 years e telele go ithute hore Because 20 years is long, motho ke motho ntate. that you should learn that Ke a ne ke person le is a ne ke person. le strict haholo. I was too strict. Ke ne ke ngotse ntho tsena ka bothata bohle. I wrote these things with so much Ka fumana strictness. hore ke rubo le ba rutiwa ngata ba rona ba wele. I found that many pastors have fallen. Le ba o nonana hore o ba Even tshepile. those whom you But trusted. ntho e etsahalang ke gore fela What happened is ne this. ba mpaleya.
They were running away from Hobane ha o hopola buka ya pono le tsamaiso. when they remember that book of Ke re, vision and e mong- administration. e mong o la ba hlokala. The other one just O he tlo bona died. e se ga se ya ka ntho. Ka nako eno ne ke ka moruti ke mo agwanya le mosadi ha ke sa e etsa ntho eno. At that time, I would take a pastor, separating them with Re the mo ise wife, kae kae kwana mosadi a sala. and then we'll send him to another branch, and the wife will Ha ba be tshwara left ke at home. tshwaetso. And he got HIV. infected. HIV ha e sa bolaya batho haholo na tjena. Nowadays, doesn't kill But people. motho eno o la thola yena. That person just kept A ba silent tla hae. and came A back home, kula. sick, A sa bue letho. saying nothing. Ka tseba ka mora 4 months go motho a ne gala tlile brancheng o hae wa kula o kulela lefu but ha bue. I heard after 4 months that person is at home, is sick. Ka tseba ka re jer. I knew that Ntate Maphosa ha ka tseba fela. if Ndima Boss can Go na know santana ba about this. bukana pono le tsamaiso ga o ka ba fungwanwa fela. Motho e mongwe o na ga e bona na molao wa mosheo thata. Tsa mo bala bukana mosheo a sele. Motho yeo ke ne ke monke a sa kulela lefu ke mo isa sepetlele. I took him to hospital. Ka nnete ka botsa mofumaditshwaetso ha yo mo. So I asked the wife, Re fumanele teng. is he not infected? But we found it, he was Ka mo nka ka mo infected. kenya koloing. I took him Ka mo isa sepetlele se private. to the Prophet hospital. O na hlokahala le ka ngakeng. He just died while he was still 5 healthy. minutes a ka ta o kenya ba mpitsa ba gao ntate motho na se le mofeng. After 5 minutes, they called me that this Kare, person has passed on. Ntho e etsang hore motho a thole. What makes a person to keep quiet Nako e telele a ka le. for such a long time? Number 1 One, ke fear it's fear le condemnation. and Hobane condemnation. le ntate a na tshepuwe haholo ka boitshwaro. It's because it was a man that was trusted with But- moralities. Bona ho na le ntho tse sa kgetheng na o tshepuwa ka se ka ba There are goanya those le things- monna le mosadi o ke kwa hlola nature. Don't separate a man and a woman, a husband and a wife. You cannot overcome Ke nature. la ka ele ka ntho eno. I tried it. Ha ona morutehi e ke tsebang a e hlotse. I don't know the pastor that overcame it. Nna ke la ka balela kerekeng. I ran to church. Ha ke rate batho ba ntse ba na e se moruti wa rona. Ha ona ntho eno e I jwalo. don't like people who are saying not with our Ke ne ke pastor. botse ntate modimo ka re ha o le tjena ke a ikutlwa ke tlo bitsa ngwanana ke mo tlise hae. I asked God, I said, I feel like I'm going to call a girl, I'm bringing a Ke nna ke le girl. mong. I'm just staying alone. O ke kwa rapela 24/7. I cannot pray 24/7. Wa rapela wa bina wa robala. Nama ya itseka. Eh, Ka re ke tsebang ha o le tje. Ka nako ne ke COVID ha re tshele lo tshela. 8 months bukila a feta ntate. E ne ka ke mohlankana hla. Ntate modimo a bua le nna. Ke mo go ke reng nthena le ntate God modimo. spoke to me. Nthena le ntate modimo tsela ha o le ena. something that has God in it. O be reile ho ntate You modimo. have to be real with God. Ntate modimo ha lebella lenyolo e ha o fihla mona. God is Mo not jwetse expecting an mefokolo answer before ya you. hao. Just tell him your weaknesses. Ntate modimo a ke bua le ena. When I talk to God, A re tsamaya o dula kerekeng. said go and stay at church We surround le batho. and surround yourself with O people. ipele moedi hobaneng You have to put le boundaries wena o ntse bona gore o itshepe. because you can see you don't trust Le bele re yourself. se ka ba tshepa nama ho hang. The Bible says you should not trust O flesh. tla fumana o entse ntho tse tla o You'll makatsa. find yourself having done things Wena, that are going to surprise O ntse o le you. motho a pholositsweng. You being born Se ka ba again. ba tshepa nama ho Don't hang. trust your O flesh. tla wa ka meno fatshe. You will fall down flat. Ntse re le mmoho. Are we together? Phamisa le tswa be o ntse o nkutlwa. So se ka ba wa kgolwa batho bana ba ratang go hlae ka nna le kgale. Don't believe these people that like to appear as holy. O na le o ka iphumana o entse ntho tse kgolo. You'll find yourself having done so Ke big la ka dula things. ke reke mo lemo tse pedi ne ke nka be ke sa tswa ka jarateng nna. Sometimes I would take a week without Or two, going ne out ke or roma batho. two. Ke tuyane ke roma batho fela. I was sending people. Hobane ke utlwa ke re I would feel that ke tlo iphumana ke le ke wele. I'm going to find myself falling. So ka mo experience tseo After such ha ona lebaka la experiences, go nno tlo hlaka ka pela batho. there O is ntso no o ntso point hlaya jwalo ka to e ka. come before people Wena o le nyoloi. Ha ona ntho jwalo. looking like or feeling like you are just like Right, o se ka ba ntsheba jwalo. don't look at me like O bona na that. go ntate moruti o jwang ha se nnete. Don't think Hore na o tlotswe ha kae? it's like that. It Ha doesn't matter fela how o le anointed you are. motho. As long as you are a human O hloka being, itshetla hodima mahau a ntate you modimo. have to rely on the grace of God. Ntse re le mmoho. Ke a di bua ba mofela ka ke mo ritse ntho tsena kaofela tse.
I'm saying all these things because I told them to my wife. Ke ke re bomme I normally Oi, say le be open ba lekaneng ba lona. you have to be open with your spouse. O ska kwatela molekane wa hao ha fokola. Don't get angry when your spouse is O tla ba weak. leela kae? Where is he going to run to? Gobane kwa ena sebelo sa hae. Because you are his refuge. Ka no ska hlahisa manala o bogele. O etsa bang? Aye ya batle ho ha. Praise the Lord. Tsegele mo. Amen. Re bua ka ho hlola nama. We are talking about overcoming the flesh. A e kgetho gore na o leveleng e feng It doesn't matter how much you are anointed or Gore at na which level puo tsa are you hao at. gore na o pholositse Or when you o speak in thusitse tongues, bafu ba bakae. how many dead people you have raised from the A e dead. kgethe nama. Doesn't matter. Ntate modimo ha re tlotse mohla nama e shweleng. God doesn't anoint us when the flesh is dead. Ntate modimo ha re tlotsa ya ka pitso ya hae. God is anointing us according to His But calling. dikerekeng mona o tletse manipulation e ngata hobane In many churches, there are so many dipulpiting manipulations. mona ho tletse batho ba tsamayang ka nama. Because on the pulpit, there are people who are working in flesh. E thata mpe o utlwisise ntho ya motho o profetang a ntse tsamaya ka nama. E teng. It is so hard to understand someone who can prophesy accurately and Dineo tsa still Ntate working Modimo. and flesh. Dineo tsa Ntate modimo. The gifts of God, Ha o di fiwe ho ya ka hore na o itshwere jwang. they are not given to you on how much you are behaving, Praise the Lord. on morals. Ha re shebe he. Jwale re tlo tla go fa hore na o hlola taba ena jwang ena. We are going to show you how you overcome this thing. Ka nnete hobane ba bang o na le dikgwedi o pholositswe. Because many of you have So months being born o again. ntso nana hore ai nna le gale bona. You have months. You Ke say, bua ke na "No, le 25 years. Ke pholositswe. I'm 25 years born again." So wena o bua le motho a senang experience. You are talking inexperiently. Ntle le go ithute tsela o hlola ntho. Up until you Ha learn o tlo lasta. how to overcome this, we are not going to Ha o tlo last. lasta mona mmusong wa Ntate We are modimo. not going to last in this kingdom of Satana God. le thoko kwana. The devil will be far away. Na mena o tlo kgamena yo be Your fatshe. flesh will strangle you. O tlameha o tsebe ntho na tsatsing. You should know this. Ena o ska ba ba ile bala thuto ena ke. Never forget this teaching. Nama ritse ha ya lopollwa. We said the flesh is not redeemed. Nama is selfish ka nature. The flesh is selfish by So ka mantswe nature. a mang. In other Ka o words, fela re selfish. all of us, you are Ho selfish tloa tswalong ya rona. from our birth. Ke mokgwa manyalo a failang. That is why marriages are failing Ke mokgwa dikereke di qhalanang. and churches are being divided. E mong le mong shebile bo yena. Everyone is looking at himself. Nama e proud ka nature. The flesh is proud by nature. Ka o fela re angwe ke sebe sa Adama. All of us, we are affected by the sin of So ha Adam. motho a o kgalemela ona jwale. If someone is rebuking Ho you, thata mpe wa moela it molato. is hard to Hobane accept re na le pride ho tloha bonyaneng ba gifts rona. because we have the pride from our young, And ntle le go Ntate Modimo a from bolaya our pride. childhood. Ntle le go Up Ntate Modimo a until e bolaya. God kills this pride, Re ke ke ra kgona ho tsamaya le ena hantle. we'll never know how to walk with God Nama uprightly. ya blame shifter. The flesh is always blame shifting. Ha e rate wa moela It molato. doesn't want to accept the mistake. Le ha o entse ntho o thata mpe hore ke entse o ka mpa supa ka Even ka when baka you la have done nyeo. something, you said, "No, it is not me. I did this because of this one." Nama ya kgala. The flesh is Full greedy. lastful age. Kaofela Lustful. ntle le go Ntate Modimo a re bolae re na le Up last until kaofela. God can kill us. We all have lust. Ha re bua ka last When you talk about lust, ha se ya thobalano fela. it's not of sexual immorality. No le lo kgala ntse le last. That even to be gluttonous. Banna ha ba etsa window shopping ya bona. When men do their window shopping, Ba nyenya diborele tse ntsho. they put on a black Ba shades. ba tropong lo shejwa fela, ho shejwa banana. They just go. Ke window shopping. They just go in town to do the window shopping. Ba for mawatleng girls. mane mo ba sa aparang ba chile o bona o tlotse ha a kentse glass e ntsho o tswe window shopping o ntsa share. Ke window shopping. Is their window shopping. Ga the bo mme bona. A ka nka hora tse tharo fela ntsa sheba dintho fela di kgaletse. Ka o fela ga gala. All of us, we have lust. Jale batho bona o be le bohlale. We Ba have to be utlwisisa. wise Hore sebe sa to Adama understand that the sin of se re Adam shapile ga tsela tse fapaneng. has affected us in different ways. Ditlhoko tsa rona tsa semolao. Our lawful needs Tseo Ntate Modimo a re fileng tsona. that God has given to us. Sebe sa Adama se di ntshitse tseleng. The sin of Adam has taken them out of way. Motho wa monna o santse a fuwe takatso ya thobalano ka baka la mosebetsi wa hae.
A man has been given that desire of Jwale, sex because sebe of his sa Adama, nature. se ntse tabe eno tseleng. And the sin of Adam has escalated that thing. Ke mo go fumanang banna ba senya kana kana. Karolong eno. Jwale motho wa mme, So a woman, o ska bana na o betego hobane don't wena ever think that you are better wena o kgona go nka le motse hlano. because you are able to take 5 O dutse years fela. just being A se yourself. karolo ya hao ya ho fokola eno. That is not your area of Re weakness. tlo o sheba karolong ya ho kgala. We are going to look at you in the area of And Paulos o di beile nqa ile nngwe kaofela. and Paul has put all this thing in one category. Sheba dikandale tsa tjhelete tse bomme ba di etsang. Di a tshabeha. That's Hobane ke area ya bona. because it is the area of buying Hobane many clothes. ntate modimo ba entse hore Because God has made them batho bana ba be le security ba that hlokomelwe. they want security, they want Jale to be cared for. tjhelete ya ga ba tlhoko eno. So money answers that Jale need. sebe sa Adama le bona se ba shapile mo. Even in that area, the sin of Adam Last has ya bona affected them. e tjhelete. Last is in money. So ha o bete go feta motho wa So we monna. are not better than So a ska man. bana na ga Don't bana ever bana think that ha ke this tsebe man, na I don't bothata ba know bona what is bokae. the problem. Sheba na ha o gale wena Just na. look at yourself if you are not greedy Ntleng ya tjhelete le material. in terms of money and material. So ntwe ke le ka ngwe etsho. What I'm trying to Sebe say, sa Adama the se sin re of shapile Adam kaofela has re le affected batho. all of us as human race Ka tsela tse in fapaneng. different ways. And then ntate modimo And God o re thusa is kaofela. helping all of Ho sa us. tsoteleng It na. doesn't matter Re leveleng e at feng. which level Ha are re we ka ra at. ipeya pela hae. If we can just be before Him. Se re le mmoho. Amen. Ra qetela. We are rounding up. Praise the Lord. Amen. Jwale nama So flesh, e na le kgopolo. it has remembrance. E kgona ho hopola dintho tse It mpe is tsane. able to remember those evil things Tseo ntate modimo a sa di that batleng. God doesn't want. Aje? Amen. Ra di utlwisisa ntho tse ke di buang. Do we understand? things Hobane that le I'm wena wa talking tseba hore na o about? ntso o Because hopolang. you know how things that you are remembering. Eh? I wish ne ka ha re qeta ho phatlalatsa ho Jesu ke morena. I wish that after declaring that Jesus is Ya ba Lord, ha o sa tseba letho. that you may Le hore na plaka e jwang, formatted. le hore na plaka e jwang ha ke sa tseba. You don't know how to be tipsy. Nix. Nothing at all. Hore na thobalano e jwang ha nix. How sex feels like you don't know anything. Jale mpa me mogono ntso le teng o. But that memory it is still there. Ena o ka khutlela ho wena. And it can come Wa back to you. iphumana o rapela ka dipuo. And finding yourself praying in Empa jwale tongues. nama e se hulela kwana. But your flesh is taking you astray. Mogotsi e mongwe wa ka moruti na mpotse a re man of God. I said, oh man of God. Na re tla lokoloa marata. Why can we just be Kapo redeemed? mogana Oh, Jesu o tlo fihla ntse re wa re ema, re wa re Jesus will ema. come while you are still falling and standing. Ka mora mona ke lo kgona ho bua na o itseng. Jwale ha re shebe hobaneng batho ba iqetella ba wele Why people end up being ba wele backslidden. sebeng. Number 1 re bua ka batho ba pholositsweng. Number 1 We are talking about born again Christians. ke last se ntse re na le yona. The last that we already have. Se ntse re na le ho kgala nameng ya rona. We are already lastful. Jwale Jakoba o re James says o ka kgona hore o kgala ono ho nonoswe o kgadiswe ntho it is able to be enticed e be ifumana o wele and find yourself falling. kaofela. All of us. And the more tsebang ho ka wa o tla baleya. The more that you know that you can fall, you'll run away. Ha o ka bana na wena ke o etsa lotla imakalla If go you bolella. think that you'll never do such a thing, you'll be Se surprised ntse at re na le yourself. last ho rona. You already have last. Number last. 2 Yeah, wait. situation. The situation. Nako tse ding o iphumana o hloka Sometimes you find yourself kapo lacking, le boemong bo itseng. maybe in a certain Wa iphumana o position, tlameha ho etsa ntho tseo sa lokelang finding ho di etsa. yourself things that you are not supposed to Ho na do. le mme a hloka tjhelete batho ba bararo ba tlo o shwa ha sa ifumane. There was a lady that A ba ya ho mookamedi wa ya lo kadima tjheleteng. he went to her boss to borrow money. Mookamedi a re o moholo o le mokana wa tseba go ke ka o fa tjhelete Boss fela. says, you know, you are big enough, A you are re old enough. kgale nna ke kenyetse ntlwele. We cannot give you money Ya ba, just like that. mme Said, ena wa I'm tsamaya. married, leave me alone. Leave me A ba alone." tsamaya mme. That lady left. Ya batho ntse ba kula ya pele. And those people were getting worse and worse. They were sick. Ha ya o tla motho nto. Okay. Ha re shebeng pele. Ya batho ntse ba kula, ya ba batho ntse ba kula ya pele. And these people were getting worse. Ya ba o etsa la bang?
And what happened? a ba betsa monna ha ena mookamedi o itseng. And she told the husband what the boss said to her. Monna hae ka boyena Her husband himself a ga e tsamaya o lo robala le ena motho said, eo. go and sleep with O him. ke nna o fang permission I give you that permission ka baka la situation. because of the situation. Bona monna a qetella e ntseng. And see what the man ended Ka up mora doing. mono mme yena o na ikutlwa le bebe hampe. After that, that woman felt Ene so tšhelete o la bad. e fumana batho ba fola. And then the boss gave her money. That's why And people Jesu got- a reng ha o got healed. rapela The Bible says when you pray, o reng you should say, ntate re thuse re se ke ra wa molekong. lead us not into Gobane o ka temptation. iphumana o la ga situation e leng Because gore you can find yourself in a situation wa tseba go whereby mona ke tlo compromise you tumelo know ya that you're going to compromise your faith. e re ntate modimo o thusa Just pray that o God se should ka ba help you. iphumana o le boemong bo jwalo. Not to find yourself in such a O situation. se ka ba matla ka bowena Don't be mighty in your soul. bebele go be matla go The Bible morena says you should be mighty in o God. tshepe mogau wa hae. Trust in His mercy and grace. Nako tse ding batho ba ka baka la ditlhoko Other times people fall because of their needs. sentse re na le ditlhoko tse re di fueng ntate modimo. We already have these needs that God has Tse given ding di a us. ga jwa lenyalong. Others are being answered in marriage. Jwale ha lenyalo le di a o fihla o tlo etsa bang? If your marriage is being delayed, what are you going to Hobane do? tlhoko tse ding di tla o sebela tsona o nyetswe kapa o sa nyalwa. Because those needs will whisper at you whether you are married or not. So e mong o fumana le yena ha o entse ngwana jwang namang eo. How did you O re ke eme lemo tse 10 kaofela o said, tsebe moruti. I, Ka nnete ke qeteletse ke wele. O tlo reng wena? I stayed for 10 years and I ended up falling. Nako tse ding ke What are you going to ditlhoko do? tsa botho. Sometimes is the needs, is the daily Nako needs. tse ding ke lefatshe. Sometimes is worldly Lefatshe things. lena na le sentse le influencer ho phela kgahlano le ntate modimo. This world is already influencing us to live a life that is contrary to God. Motho e mong le mong o ntsa e etsa so. Everyone is doing TV it. mona ya promotewa. On TV, everything is being promoted. So wa bona hore ga ke bonna bothata bokae. You can see that there is no problem. Nako tse ding ke metswalle. Sometimes it's friends, Peer pressure. peer pressure. Bakgotsi ba ga go le ike le wena. The friends will be telling you, just try Ha go it. nke le wena drug ena o tlwena jwang. Just try this one. You'll feel how it feels. Ene na maena le memory ne ke rapelle mong wa di member tsa rona hore jwale sa le ke nka matekwane se ke sto wa tlwela. He said, I've been taking Dakar and now I don't know how to live this Ene week. ke a rata nna ba kgona ho bua le nna jwalo I hobane like it when they are able to speak to me like ba that. bua ka basa bui Whether you speak or not, ba ntse ba di etsa they're batho. still doing So ho it. betega ba kgona ho bua le wena. It is O le better moruti wa when bona. they are able to talk to you as their pastor. Ska ba assume hore ka mora thaba sena kaofela Never bana. assume that all these people here, Ha ona letho hle. there's nothing at Ke thapelo all. bosiu le It's motshehare. in prayer day and night. Ai ho ha. No. Empa ka ba di amogana Jesu. But through the blood of Ga Jesus, laleditswe. we have been made Re lokafaditswe. justified. We are justified. Mme ke re ke mona. Here at Ke church, mo rutwang that ho is where ho you hlola are motho taught yane wa how to kgale. overcome that old Ke yona man. ntho e ntse ho rute yone This is ena. what we are teaching Le you wena wa now. utlwa hore no. Now you can Ha feel go that gobelle thutong ena we are kena. not condemning you. Ke o ruta ho hlola motho enwa. I'm teaching you how to Hobane overcome ntle le hore o this mo old man. hlole, Up until you overcome this o tlo person, dula o sokola. we will continue struggling. Praise the Lord. Amen. Ya o qetela The last one. ke Satan. That's Satan. Satane o phetse gale. The devil has been here for long. Pele batho ba etswa. Even before people were O gona ho created, bela ditrepe Satan. he is able to put the snares. O tse bofumadi enwa ka enwa. I should ask my Ke la wife. ga tlisa ngwana ana tlo dula le rona man lapeng. We brought the girl to stay with us Re at mo home, latile crusading. and we brought her from the cruise. Ha ke mo rapella mona o la wa hlatsa madi. When I prayed for her, she A manifesta ntate. manifested and vomited Ya ba ka blood. mora mo no. Thereafter, O sa go letsa go ba habo ba motebetse. she told us that Ga molata ka mora she has been beke. expelled, and we took her Ha in. fitla ona ene ka ha hopole letho e ka. When she was there, Ga tho le shano thageta e go tlo go bala le nna. she was lying. Her target was just to sleep with O me. dutse le gona kgwedi le half ka ofela ka tlung. She stayed with us for a month and a half. O ge la ha o utlwa sealemoyeng hore moruti o rapella batho. She said when she heard from the radio that the pastor is praying O la for people, tsamaya lo itlotsa ka meriana qeta ya crusading a ge mongwe ba rute ke lo wa diakeane.
She just went out and just did her duties and said, one of the pastors E ne I'm le going to bring him down. sesebediswa sa diabolo, That se one, hantle. he was the tool of the devil. Ke go dutse le gona kgwedi le hafu ka I'm tlong. saying she stayed with us for a month and a Ene half. mofumadu na ya sekolong ke sala le ena re le babedi. And my wife would be going to school and will be left only two Ene of o us se ka at bana home. diabolo se tlo romela motho fela se na ntshobotsi mo. Don't even think that the devil will just bring an ugly person. Ngwana no ntate o ne le o na ena ne le sangoma ena ga mohla ga motlisang mme wa ka re sangoma ya lona entle ka jwale. And the moment that we brought her to our mother, A re ntse ke nana ke tlo bona mankgoshepe fela mona. it's so beautiful. I thought that it's just E someone. le sangoma ka di-smile ntate ka fika gae. Jwale a mofumadi a ya sekolong When my wife went, ne re sala le ena re le babedi. will be two in the house. O rata ho lla. She loved to Ne ke sa cry. tsebe gore ke strategy. I didn't know that that was her Ne strategy. re nana gore ke ngwana a tswang lefifing jwale. We thought that she was from Ke bona darkness. And kwana ke bonang ka morao rona batla We ke tletse o mo comforta ka o mo haka. only later we realized that she wanted Hobane to be ha dutse comforted pela with ka mona us. o no tla bona sa ntse jwale be ke mo comforta ke le thoko phihleng eo phephi e utlwa ke le thoko nto ngwana rata o etsa ne tla ga go dutse a fihla eme fela a ka mo ga itatlhele bethe nna ne ke sa bone tswela pele mene ke sa bone I didn't see. kona ke bonang ka morao go banna ngwana o ntse re I kwata ya moruti only- ha o bone tshwara I only realized after. jale ha itatletse betheng ne ke tla mo rapella ke le thoko ka lebitso la Jesu fola ya ba a o jalo mme ya ba ka mora kgwedi le hafu After a month and a half, moruti e mongwe wa bua ngwana na o le shano enwana the other pastor told me that this child is a o na ntse a liar. bua story se tshwana moruting e mong ke yona tsela ya He said tshebetso the same story to another pastor. This is mofumadi wa ka how le he ena a tswa operates. ngwana go mo tsebelwe Said, ka mora kgwedi a sa tsebe batho a sensa gore a After mo a month, tsamaisa said my wife told me, I just expelled this child. ya ba taba tseno di a hlaga And these things just ene being o bua nnete ne ke exposed. so mo thetse To be fair and honest, I ha never ke tsebe na touched ho her. ja kila ka tlwaela bo mo comforta o I daughter don't na know nka be o etsetse if jwang I could comfort her. I said, oh, my daughter. ya ba ha re mo toba ka ditaba tseo And when they interpret, a baleya a tsamaya she left. so wa bona go satane o kgona go planela You see, the devil is able to o kgona plan, go targeta ntle a tseba go tlo tlisa batho ba tjena bophelong ba gago able to bring the target, especially how desperate especially how they. satane how o emela to- monyetla The devil is waiting for an o la emela opportunity. mogang jesu ga lape ya ba o tlo mo leka He waited for Jesus to be hungry and then tested him. motlang o le lonely hantle utlwang go jale ka nnete That ke day bodutu when you feel very lonely, go na le motho a tla hlaga and someone will just a re ke tlo o come, tshedisa said, "Nah, I've come to comfort you." but o utlwe le wena o man moya o ka ga o And dumele you'll feel in your spirit that my spirit se ka doesn't bang say ka yes. diqeto ka baka la bodutu Don't take a decision because of o tla loneliness. etsa diphoso You'll make big mistakes. phethagala o lo ntate modimo Be complete in God. praise the lord Amen. so satane o dula a batla gore dia o lolo ga e ka ka wa shina The devil always wants us to go down, especially when you are shining. a wa bona gore enwa ke kotsi mmusong wa ka And he sees that this one is deadly to my kingdom. we ke batla go bua le malapa ko re be ntlosi le balekane ba rona Families, Haholo e seng let hanyane. us be close to our spouses. re be open le bona Let us be open to our gobane spouses. ka o fela re kawa Because all of us, we can fall. ka ba ntwetsa gore basadi ba bangata bana ka kerekeng a ke ba bone nna ke a ba bona Don't just think that I don't see all these women in this church. I see gore them. o ithuse For you to help o be yourself, open le molekane wa be gago open with your wife, wa ntate le wa mme your spouse. e tla o baleisa ntho tse ngata These mpentweng things will make many things to evade so many things. ga o ka ke bua ke pholositse 25 years You see, I'm talking like this Wena o na while le I'm selemo, o 25 pholositswe. years old, and you are just tla o fa a tse year. tharo tla be di lekane tse tharo I'll give ntho you tsena 3 tse ke years. di buang o di nkele tlhong gobane di tla o You thusa should take these things that I'm saying seriously o because they're pole going nna to ke help you. pholositswe ke le monyane ke tlotsiwe ke le monyane I got born again while I was still young and anointed empa ke young. bone gore nama ga se motswalle wa mang kapo mang I've seen that flesh is never a friend to anyone. praise the lord Amen. phamisa letswabe ntse o mmametse ke bona ko fa dintlha tse tharo tsa go hlola nama
I give you 3 points on how to overcome the flesh. o di mamele You should listen to them o tlo very di hloka carefully. ntho tsena You are going to need them. ba bang o sontse o bua go di hloka Some of Nna you ke a di feel that hloka. you need them. Praise the I Lord. need them. ntho ya pele First of all, go go tsamaye ka tlholo o di manama for you to overcome the flesh. a ke tlo bua ka o itima dijo I'm not going to talk about e fasting. se ngwana jwalo bane Not now. ha o ka ba itima dijo o sa tsebe ntho e ke tlo bua ka yona If you can fast without knowing this thing that ke we're going to ke talk tseba about. motho a na e 40 days ha ga go thabeng I know someone who went for 40 days on the o mountain. na ntšha ke etsa le haka He visited me. a ka qala ke ja nyane fela ke fumana se kene bananeng ke re ka moga When fasting e ka lekale I just eat, I find myself amidst the girls. ke go monna o itlatlapile a ka lekala Said, a go a za moruti go etsa nnete a qala ke kgoga nyane fela ke fumana se ke At the minute I just get satisfied, you find me Number amidst the one. girls. One, o tlameya o itshetle o dima mogau you have to be reliant on the grace o of ska God. tshepa matla ha wa Never nama trust your flesh. Petrosi ha tshepile nama The Peter, when he trusted in his flesh, o la etsa jwang what did he do? o la re moganang ke ke ka ba ka kwene ya He said, legale Lord, I will never betray you. le ha bana botlhe ba ka kweneya Even if all this thing, O la if re people nna can nke deny ke ka you, ba. he said, I will empa never. bosiung bona bo But the very same o night, molatotse ka makgetlo a he mararo denied him 3 times. le wena o tshepile matla wa nama And now that you are trusting in your O arm tlo of iphumana o flesh, wele. you are going to find yourself falling. nama bomme le bontate Nama. number 1 re hlola ka ntho e bitswang surrender We overcome it by surrendering ka gore ntate modimo ourselves. nna ka bonna God, ntho ena by myself, nkeke ka e I kgona cannot do this. Empa I ka cannot mohau wa overcome hao. this. It is by your grace. nako o na le ntho e ne ke la ka sokola ka yona ela ga ke re ha ntho ena nna ke ntlhotse a ke sa tseba ya ba ke a lokologa There's something that I was struggling with. The moment I said, Lord, I don't know, I'm surrendering this, and then I got delivered. a se ntho eno e naganneng eo It is not that thing that you are thinking about. ya o qala gore batho ba na ntho tse ka tape When you Ha just ke say, tsebe tjena people hore teng. trying to think of Ee. so many things. but ke la ka ithuta gore ka qeto eo I learned that through that ke decision, ile ka tlosa tshepo hodima matla a ka I removed my trust on my o strength. tlameya o itshetle hodima ntho e bitswang mohau wa ntate We modimo have to rely on the grace of God. morang jesu a ya sefapanong Jesus, when he was on the ga cross, ka ba re ntate ke tla leka gore ke nke sefapano he never said, Lord, I will try to take this o la cross. re ntate o thata gore ke He sefapanong said, Lord, it is hard for me to go to o the na bile cross. go rotha mofufutso wa madi He was Sweating sweat, blood. he was sweating ba o blood na le stresseng se se because ngata he was in great distress. nama sefapano ke mo o thata o e fapana le thato wa ntate modimo On teng the cross, it is where your will is crossing with God's will. a re ntate He said, ga e Father, bona le tsela ye nngwe if there is another way, ga re nke tsela eo let us take another way. empa ba opola gore ga ona tsela ye nngwe And gogang he remembered that there is no other way. tsela ye nngwe fela There is only one ya gore way lefatshe le pholoswe that the world will be kore saved. ke lefelele molato wa It is for lona me to pay for their sin. ya ba o re ntate And he said, Father, ga e le mona tsela e le nngwe fela now that there is only one way, nthuse gore ke etse thato ya help gago me to do your will. ya ba lenyolo ile ya tlala ya mo And matlafatsa then the angel appeared and strengthened him. petrosi yana no sena lenyolo eo yena To Peter, there was no angel gobane o na tletse bo yena because he was full of o himself. nanana gore ke tla se ka kasa He nna thought sefapano that he would carry his cross. se tla o dia sefapano And that cross will bring you down. ya morang jesu o kgona sefapanong And then Jesus was able to go to ya the ba o hlola cross. nama ya gae And he overcame his ka o flesh dependa hodima matla by a tswang ho ntate depending on modimo the power from God. ke yona mohau eo ke yona mohau That is crazy. so gore ke nka qeto He said, I'm making ya gore a ntate ke decision tloela 1 2 3 that I'm living 1, 2, 3. ke itshetlele hodima matla ao wena o mphang Depending ona on the power that you are giving me. o tlabe be le kutlwisiso You eo should have that ka understanding. tumelo le kutlwisiso By eo faith and that o tla understanding, fuwa you'll matla be given the le power bokgoni and the ability ba o hlola dihabiti tseno tse to mpe tseno overcome such bad habits. gobane bibele ka ba filipi e re chapter 2 In the Bible in Philippians 2 says, e re ntate modimo it said, ke God, yena re fang takatso He is the one that is Le giving us desire matla and the a o power hlola to ditakatso tse overcome mpe the evil lusts, lo etsa thato ya hae even to do His will. so tlosa So remove tshepo
your hodima matla a trust hao. from your own strength. Ke yona ntho ya pele That eno. is the first thing you should Itshetle do. hodima mahau a ntate Modimo. Rely on the grace of God. Itshetle hodima matla a hae. Rely on His power. O nke qeto. You should make the decision Empa o tseba hore ke yena. knowing that it is A o He fa who matla. is giving you A o hlola power dihabiti to tseno. overcome bad habits. Praise the Lord. Amen. Le utlwile taba eo? Have you heard that? E bohlokwa ka ho That fetisisa. is most important. Ha o kwa ka wa sokola, When you feel like you're o so tswa struggling, fa o rapela. you are no longer able O to so ingwetswe pray. ke takatso tse mpe. You are being overpowered Ntate by Modimo. evil lust. Just say, God, Kopa o nthuse help me ka matla a hao. by your power. O ntshe boemong bona. Just as O tla utlwa just o so na le rescue matla me from hodima this taba situation. eno. You'll feel that you have power over that O kwa o so situation. kgona ho e laola. You'll be able to control it. Na re utlwanang? Are we together? Number 2, Ya bobedi, o utlwisise hore you should understand that sebe wa rwantswe le sona you moyeng have- wa hao. the sin has been separated from the Bebele re spirit. o shwele nqeng ya sebe. The Bible says you are dead in the area So of o be le sin. kutlwisiso You eno should understand hore ha se karolo ya hao. it is not part of you. Sebe ke ntho e tlang ka ntle. Sin is something that is Wena o from out. mopoe motjha o You pholositswe. are a new creation. You are born O again. lokafaditswe mahlong a You are ntate Modimo. justified before the eyes of Praise God. the Lord. Amen. Jwale ntjhafatsa kelello hape. Renew your mind. O hopola hore nako tse ding batho ba sokola hobane ntse ba bona You dintho should jwalo ka motho wa understand kgale. that people see things the way that they used Jwale to ntse ba see lakatsa them. ntho tseno. They are still envying after. I mean, So the Yes. more o ipha nako le ntate Modimo, kelello ya ntjhafala. the more you give your time, yourself time with God, your mind is being renewed. Ntho e nngwe hape e tla o thusa Something that will help you ke boinelo ba kgafetsa. is to surrender regular Ho ba le nako le dedication. ntate Modimo kgafetsa. You have time with God O ke la utlwa hore regularly. la o ka tloela boinelo matsi a mabedi fela, dintho tsa Have you ntsana madi a ever tsoa tse feel ding. like if you live being dedicated to God for 2 days, that those things of flesh will Jwale just ha o dula o ba le nako le arise. ntate Modimo, The moment you have time with o God, dula o le sensitive ho yena. you are being sensitive to Le God. ntho e nyane fela. Even small things, O kgona ho utlwa hore no. you are able to Ke feel utlwile like, ke utlwa sign ya ne seng hantle. I can feel that something is wrong. Ha qeta boinelong ba hao, After, in your dedication, o be transparent le ntate be Modimo. transparent O with be God. jwalo ka kgalase. Just be open. Ha eba o na le ntho tse o di bang o mo jwetse. If there are those things that are troubling you, just tell Him. Ka nako eno ke go bue ka dibe tsa hao, mefokolo, At that ntho tse time, mpe talk tseno o about di your bue. sin, talk about your weaknesses, all these bad things that you don't O like. ithute ho bua le ntate Modimo, o se ka bua le batho haholo ba tla o seba. You have to learn to talk to God, not to people, because people are going to gossip about you. O mo bolelle ntate Modimo ka nnete Tell ke bona God ntho e that, tjena le tjena hey, bophelong ba ka. E be kopa o nthuse. Lord, help me with this and this. Ko and fa this. di-principles tseo tsa di apply le ka mora I'm giving 30 you the years. principles that you will apply them even after 30 years. Ha qeta ntho e nngwe e tla re thusa ke ho tsamaya ka lerato. Something that will help us is to walk in love. Hobane sebe Because sin le nama di tsamaya le self. and flesh, they go along with self. Bo rona so o tsamaya ka Our- lerato. If you walk in love, Lerato le beha ba bang ka pele ho wena. love put others before you. O ke kwa ifumana o sokola haholo. You'll never struggle a lot. Iphe nako le ntate Modimo. Have time with God Kgafetsa jwalo ka ne ke tjho last week. regularly. Like last week I Ka said, re o be le system ya thapelo. you have to have the system O of se ka prayer. rapela ka maikutlo. Don't pray emotionally. O tsebe hore ke a rapela every day ka nako e We itseng. should know that you are praying at certain O tla time bona hore every day. nama o tla dula o e You laola. will see that you will suppress the flesh. Nama ha o ka e tlohela, If you can leave the e flesh, tlo bulela Satan le it's mati. going to open the door to the devil. E tla o kenya ka hare ntate. It will put you in a Ene mess. nama ha e tlohetswe, And when the flesh is left ya alone fihla boemong bo e leng hore wes ya holo. and reach the worst situation, E ka etsa motho a lahlehelwe ke pholo ya hae. it can make you to lose your salvation. Se ka ba dumela ntho ya hore motho a o pholositswe ke a lahleha pholo. Don't ever think that when you are born again, you'll never lose your Ke salvation. hlalositse thutong ya ho kweneha ke re. I explain it in our Ka re teaching of motho ha ka tsamaya ka nama, kotsi ya ho tsamaya ka nama, o thatafala hoo a qetellang a kweneha. the danger of walking in the flesh is that your heart will be hardened up until you leave your salvation. Ene ha se ntho e bonolo eno hore re That, fihle. that is not something very easy. So ke dumela hore ho na le ntho e ithutileng yona tsatsing. I believe that you have learned something Ke today. fihlile qetellong, ke a leboha. Thank you. Kopa re emeng ka maoto. Let us stand. O phela boinelo bo kenya thapelo le boitimo le bophelo ba lentswe.
Remember that to surrender your life entails fasting, So, studying the word, and nna ko prayer. kgothaletsa gore ngwana ntate I modimo encourage you as a child of a batlang go God, ba serious le ntate if you modimo want to be serious with God, bonyane o faste gangwe bekeng at least fast once a week. le e ka ba half day kapo fitlhela ka bo 5 Even if it's partial fasting, ya thapelo e be metlhene prayer should be daily. o ipeele ntho o tla bona gore o tlo dula o beile nama You will see that you o je kwa will fumana yo o suppress the tsoko o flesh. tsa isa kwana le You'll kwana never find the flesh taking you all over. praise the lord Amen. ke kopa re re ithapele re kope ntate modimo a re thuse tshwarela bohlokwa go ba tshwarela Forgive those whom you gona want jwale to ke forgive. batla go kopa o ko mo jwetse mesebetsi ya nama e o kgathatsang a I ko mo want bolelle to tell God the works of flesh that are troubling you. tseo o e bonang bophelong ba gago Things that you see in your life. a nke re ithapeleleng kao fela Let us pray for ourselves. ko go letse pina se ke be ga utlwang tate a re ipolela ko go letse keyboard a monate mo se ka go eletsa gagolo le wena sorry ntate ka lebitso la jesu ke rapella motho e mong le mong gona jwale le nna ke a ithapella o re thuse ntate re phele ka tsela o batlang re phele ka yona ga leboa ka matlafatso a o hlola nama ntate le ditakatso tsa yona ga leboa mo yalelang ka go thusa gore re thagise nama re tsamaye ka thato ya gago ka lebitso la morena jesu ke rapelle mong le mong ntate di-addiction tse bang di ba tshwere ke a di roba ka lebitso la jesu ka matlamo ya o halalelang ra ba lokolola o tsona ntate ditakatsong tse seng gantle ke lokolola motho e mong le mong o tsona gona jwale ka lebitso la morena jesu re a leboa ntate ka gore thusa go phela ka tsela o batlang re phele ka yona ka lebitso la jesu amen ha re lekunutung le morena Le morena Jona Tehana Oisa Naliena Kamopiru Jimulele
Oh, Zakisi, wena Yesu, molo kie motle. Oh, Zakisi, wena ruli kafela. Oka, onaka, oswa, relo, yadi, isaka, tumata. Oka, onaka, ulo, oja, oja. Kaimona,
lefile lefika laka mehla wena ke lefile ke kgotso tao morena Fika la camisa, fika la camisa, buena, you hold on, vela, morena, Here, re tlo kena nakong ya ho fana ke utlwa ke hloka ho kgothatsa motho re haeba o wele kapa o bona o kikitlela mesebetsing ya nama o balele o ntate modimo hle o ska ba thoko le yena ha ona mohla o tla fetwa le thoko le le o ka ba ha 500 o dilo balela ho yena hobane nature nama go ha o wele o batla ba thoko wa utlwa o swabile ha o jwalo o ye ntate modimo ke yona tsela o tla fetoha. Praise the Lord. Ska ba tloela o tla kerekeng ha o qeta o bone o tla thuseha batho ba ka kerekeng ba phamela ona ka mona o tla ba hantle. Amen. Tlo bua ka ho fana re nkile rente last week ya kgola mme re file o tla re balla e entse 11000 so sa letso ke 11000 ngwa ke re latsa ke 21000 so se 10000 servicing ya o seng shelter rente ke neng ke 1.3 so that means re tlameha bonyane re kwale 8.7 hobane re nka beke tse pedi fela ga ba dula re nka rente sonta se se. Praise the Lord. Ka kopo hle ke kopa re kitletseng sentse re tshwere hantle ka nnete ke tlola ke le balla hanyane ka ntlatse bohlokwa tabeng ya peo le mojadi ke buka training center ntjha o bona wa ifumana teng mane monyako ka 100 ranta. Peo ke sohle seo e leng sa hao seo o fanang ka sona e ka ba nako tjhelete tshebeletso o fanang ka yona diketso tse mosa tse mohau jwalo jwalo kapo eng kapo e leng ya hao ka ke peo hobane ha o etsetsa ba bang ntate modimo le wena o tla o etsetsa sona ka tsela e phametseng e o etsetseng ba bang seo e leng sa hao se ka fetwa peo ha o fana ka sona ka tumelo ha fela ntho e ntse le ya hao ha e fetwe peo ha ena matla a o ata empa hang a o e fetola peo o qala ho ba le matla a o ata jwalo ka peo fela ha e kentswe mobung so ntle le hore o fane o ka ba le apole e tla dula dilemo e be bole bana o ka ikenya mobung e tlo tla o fa sefate le magasi le makala le diapole tse ding a jere so jwalo fela ka ha o fanda de modimo ntho engwe. Number 2
peo e jalwa ile kgato ya tumelo empa kotulo e tla ka mohlolo e tliswa ke ntate modimo ka tsela ya hae sona jana o tlo fana ka tumelo ka se bang o fana ka sona ntate modimo yena o tlo tla wa tsetsa so faneng ka tsela e mohlolo o sa tsebeng na o tlo tla etsa bang motho o kotuya se wa se jetseng le se wa se buileng le tseo a di kopileng mohlala Solomon o jetse diphoofolo empa a kopa bohlale mme o ile a fumana bohlale diphoofolo le leruo le lengata le bohlomphehi tseo a neng a sa di kopa jwalo ka tholwana fela ya sefate sa diapole o jala tholwana empa o kotuya sefate se feletseng se nang le makala le makgasi le diapole tse ding tse ngata mme tsena di bohlokwa kaofela makala ano a ka etsa patsi le fenishara makgasi ana a fana ka oxygen hape e ka ba meriana diapole ke dijo ebile di na le dipeo tse ding hape ka go tsona tseo ka di jalang peo ya hao e ka o sebeletsa lefatsheng lena le lefatsheng le tlang hobane ntate modimo a ke a ba lebala mesebetsi e metle eo re mo etsetsang yona e tla bua lefatsheng lena le lefatsheng le tlang. Number 5, peo ya hao e ka o bulela mamati a maholo ya ho kopanya le batho ba bohlokwa bophelong ba hao. Number 6, peo o e jala ka tumelo empa o e nwesetsa ka dipolelo le dithoriso ebe jwale o e buela hore na o lebeletse eng ebe jwale o lebella kotulo ya hao ntate modimo o tla etsa bonnete ba hore kotulo seo se jetseng le seo se buileng le tse ding tse ntle tseo o no sa dinahana ke mala a bona hwa titi ngwane mongwe thong la thola ka tjhelete fatshe ya ba ha e fihla ha bo ka ona ba ntlo ya tjha ke mana e bone okay jona tjhelete ya hao ha o fana mosebetsi wa ntate modimo ka ntwa bohlokwa o bua ona o lebeletse that means motho yona nang ke tjhelete motho mo life style tshwara a bua ba o e lahlela fatshe motho a nkileng eno no a sa tsebe go tjhelete e na le me e setseng morao le mmuso wa ntate modimo o jwalo o ka re ntate modimo ke kgathetse e bohloki bona bo ka tlung bona ke a jala akere ene ha o jala re o ka jalla eng kapa eng eo re hlokang kapa re lebeletseng ntate modimo a etse se bohlokwa ke tumelo le tshenolo ya hore na re etsang ha re jala o ka jalla boemo bo botjha o ka jalla ho fela ha boemo bo itseng bophelong ba hao kutlwisisong ya hao le ka tumelo o fana ka peo ya hao o utlwisisa hore peo ya hao ha e shwa e tlo shwa le boemo bono bo sa borateng mme ha e hlaha ka mmele o motjha e tlo hlaha le boemo bo botjha bo lebeletseng bophelong ba hao o pula hore tsena tsa nama di tshwantswa le tsa moya system ena nama e tswa systemeng ya moya ya o jala ke ga o kenya peo fatshe e etsa nya bola ke resho e be hlaha ka mmele o motjha so ka ntate modimo ke tlo fana ka nthwena ka ke kwala season ena ya mahlomola wena o fana ka ona manene ntate modimo wa tsana e bolelang peo eno ya hao re beletse hore ha e shwa e hlaha ka mmele o motjha e hle ka level e ntjha bophelo ke ntho tsa tumelo tseo ka di applyang tsona tsa semoya di a sebetsa akere o ka peo ya hao o e jala mobung o motle e leng moo o bonang mosebetsi wa ntate modimo kapa mohau le tlolo ya ntate modimo teng peo e fuwang bahlanka ba modimo le mosebetsi wa ntate modimo ke tsona tse sebetsang ka pelenyana ka tsela ka hodimo hobane ka ho etsa sena o fa ntate modimo ka sebele mme re bona tsena bebeleng ho bahlanka mo bahlanka ba ntate modimo ba fuweng dintho re se re hlalositse tabena pele thutong ena hape re ka fana ka yona mo ho senlelwang teng e leng bathong kapa mafutsaneng empa boemo bo fapaneng empa boemo bona bo fapane le ho fa mosebetsi wa ntate modimo le bahlanka ba hae ka kotloloho empa le bona bo bohlokwa so ha o jala hangata re rata ho jalla bahloki e teng ka go la ho jalla bahloki but o jalle mosebetsi wa ntate modimo ka ho bahlanka ba hae ke tsela e tla bula ntho tsa go ka pelenyana jalo o phame o kgone ho fa bahloki o iketlile jalo ka Elia mfumadiane ne ona sa bele bana ya o etsa Elia ntlo ha hae ke la hopola kapo ke Elia kapo ke Elisha ya ba o fumana ngwana ka mohlono ka baka la ho bana fane ho Elisha o ja ona fane fela o manga pomong ke ba se etsala but ka ba o file mohlangana ntate modimo ya molo ke ntate modimo ka sebele akere jwale ha o phame tlo kgona ho fa batho ba hlokang se ka ga o fa bahloki bo ifumana o wele jwale e teng ka go lo fa bahloki but high level ya o fa mosebetsi wa ntate modimo ga e bona bebeleng go tswela pele karolo ena hape karolo engwe hape bohlokwa ko jala batswading ba rona ba moya le ba nama nako tse ding re ka jala ka sehlabelo ka ntwe kgolo e bohlokwa ho rona ho ya ka tumelo ya rona le tshenlo ya moya o halalelang ho rona sena hangata ntate modimo o susumeletsa ho se etsa ha batla ho tlisa se seng se seholo bophelong ba hao praise the lord re tlo la renka menehelo le mashome ona tjena ha re qeta re tlo la renka ya rente e tlo tla e balwa hona ona tjena ha re qeta tle kgona go bonyane re tsebe sephetho amen ha re tlo tla re etsa di-group hape re tla fitisa basket ntse re dutse fatshe ke kopa ona tjena na re fitseng di-basket ha o batla ho swipe o ka swipe mane swipe machining re tlo fana ka mashome le menehelo ha ntse re bina wanikela indodana
Hallelujah, siyabonga. Ke kopa re itshetseng hleng. Ke bona jwale se re phutise matsoho. Ke mame a mhlahlisitse go binela one dikela. Ke a leboha. Hallelujah. Waningela endo dana. Hallelujah. Sia bo waningela. Waningela. Oh. Waningela. Waningela. Hallelujah. Sia bo. 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 Waningela. Waningela. Hallelujah. Oh, Okay, basket o bile tlo feta hle ke a tšhelete ya rent. Ena na ke batla ge ba le ngwana tjena. Ke bona re sentse re fitile 2 but ka moga mona tla be re kwala. Batho ba batlang tlo ba matsoho ba phamise matsoho ke bona. Ko patlele sale kwana tlo qala service ya lona ke.
kopa re fikseng basket tsa rente ka pelenyana fela hle ha re itshetjheng se ke ga ukwa dikhwene tse ngata tswe re mona ka tha ena ke nana re ka mang ka maoto ha ke kopa e ska ba o feta fela basket hle ha re Re mona kata